Međutim, mir u Jugoslaviji nije više imao izgleda, budući da je političko, intelektualno i duhovno vođstvo Srbije već donijelo odluku o redizajniranju međunacionalnih granica pomoću tenkovskih gusjenica JNA. Zbog toga su Slovenija i Hrvatska početkom 1991. godine najavile izlazak iz Jugoslavije i proglašenje nezavisnosti svojih država. Kada su to i učinile, Beograd je poslao vojsku da ih pokori, no srpski ekspanzionizam naišao je na žestok otpor, naročito u Hrvatskoj. Nekadašnja Jugoslavenska narodna armija, koja je u međuvremenu preobraćena u srpsku soldatesku, imala je neiscrpne stokove oružja, ali joj je vapijuće nedostajalo topovsko meso. U takvoj situaciji predsjednik Izetbegović povukao je ljudski hrabar i državnički vidovit potez. Govorim vam u svoje lično ime i u ime predsjedništva Bosne i Hercegovine. Nepoštovanje prekida vatre i najava novih masovnih mobilizacija na objema stranama vidite i u zemlji i u Bosni i Hercegovini i s one strane Save i Une najavljuju još krvaviji rat. Dakle, najavljuju nam još više mrtvih, još više ranjenih, zatrpanih po ruševinama, žednih na zgarištima, još više razornih gradova, naselja i sela. Ovo što se događa je djelo bezumnih ljudi. Naša dužnost građana u Bosni i Hercegovini bila bi da na svaki način spriječimo ovo krvoproliće. Dakle, uzdržite se od toga, odbijte da učestvujete u tome. Ja znam da za ovako nešto treba će mnogo hrabrosti. Ja sam sam svjestan rizika kojima se i lično izlažem, pozivajući vas na mir. Danas je, nažalost, došlo vrijeme da treba više hrabrosti da spašavate mir nego da učestvujete u ratu. Ja vas pozivam da smognete o hrabrosti i da odbijete da učestvujete u ovom zlodjelu. Zapamtite, ovo nije naš rat. Velikosrpska agresija na Hrvatsku bila je zapravo zločin protiv mira, pa je predsjednik Izetbegović, izlažući se i osobno smrtnoj opasnosti, svojim pozivom spriječio da 30.000 naših mladića navuče vojnu uniformu, što je de facto bila pomoć historijskih razmjera odbrani naših zapadnih susjeda. Na predsjednika predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine neprekidno je, čak i preko visokih međunarodnih adresa, vršen pritisak da se prikloni Beogradu. Međutim, probosanske snage su na odcijepljenje Slovenije i Hrvatske reagirale odlukom da na preporuku Badenterove komisije raspišu referendum o osamostaljenju Bosne i Hercegovine. Reakcija Beograda na tu najavu bila je politički brutalna. Ovo je put na koji vi hoćete da izvedete Bosnu i Hercegovinu, ista ona autostrada pakla i stradanja kojom su pošli Slovenija i Hrvatska. Nemojte da mislite da nećete odvesti Bosnu i Hercegovinu u pakao, a muslimanski narod možda u nestanak. Jer muslimanski narod ne može da se odbrani ako bude rat ovdje. Gospodine predsjedniče, gospodo poslanici, nisam imao namjeru da sada govorim, međutim, dobro je ipak potrebno je da nastupim odmah i za izlaganje gospodina Karadžića. Naime, njegovo izlaganje, njegov način izlaganja, njegove poruke, možda na najbolji način objašnjavaju zašto mi i možda nećemo više da ostanemo u Jugoslaviji. To večeras govorim ovdje. I još nešto. Njegov način, njegove poruke možda objašnjavaju zašto i drugi neće da ostanu u toj Jugoslaviji. Takvu Jugoslaviju kakvu hoće gospodin Karadžić više niko neće. Neće više niko možda osim srpskog naroda. Takvu Jugoslaviju su u očima jugoslovenskih naroda, Slovenaca, Hrvata, Makedonaca, Albanaca, Mađara, muslimana, jednostavno omrzli u očima Europe i svijeta. Takvi načini kako to Karadžić radi. Međutim, Karadžić je samo
izraz jednog načina mišljenja, jednog pristupa. Ovo što se radi danas, ovo ne služi na čast srpskog narodu. Ni ovaj način istupanja, ove prijetnje koje se iskazuju. Muslimanski narod neće nestati. To ja poručujem gospodinu Karađorđeviću. Poslanici SDS-a su nakon ovoga izašli iz Republičke skupštine i povukli se u takozvane srpske autonomne oblasti u kojima nije poštivan legitimitet i pravni poredak bosansko-hercegovačke države. U međuvremenu je referendum, mada održan u atmosferi prijetnji i opstrukcija od strane srpskih nacionalista, potvrdio volju većine bosansko-hercegovačkih građana za život u slobodi, miru i ravnopravnosti za sve. U bijesu zbog nepokornosti većine, SDS je na ulice Sarajeva 1. marta 1992. izveo svoje od ranije organizirane teroriste, barikadama presijekao grad i paralizirao život u njemu. Bio je to zapravo početak štabski isplaniranog pokušaja rušenja ustavnog poretka koji su građani osujetili masovnim izlaskom na ulice. Evropska unija je priznala nezavisnost Bosne i Hercegovine 6. a Sjedinjene Američke Države 7. aprila 1992. U maju iste godine, na jarbolu pred Palačom Ujedinjenih nacija u Njujorku, zavihorili su se zlatni ljiljani. Nezavisnost je morala biti iskupljena borbom. Iz Srbije, Crne Gore i dijelova Bosne i Hercegovine pod okupacijom srpske vojske krenula je agresija na našu zemlju. Mada nenaoružan, narod se listom digao na odbranu. Imajući jasnu viziju o onome šta će se u Jugoslaviji dešavati narednih godina, predsjednik Izetbegović je u junu 1991. inicirao osnivanje Vijeća nacionalne odbrane. Slijedom njegovog političkog uvida u buduće događaje, formirana je i Patriotska liga. Politiku što ju je formulirao i vodio predsjednik Izetbegović zdušno su podržavale i masa i elita. Planirajući agresiju, Beograd je preko svojih saveznika u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija isposlovao embargo na oružje. 3 od 5 svjetskih sila opravdavale su tu nepravednu rezoluciju frazom da bi više oružja u Bosni automatski značilo i više rata. U toj zamjeni teza pobrkani su pojmovi nenaoružanosti i mira, što je očigledno išlo na ruku agresiji i genocidu. Prvi put nakon Drugog svjetskog rata Evropa je na svome tlu vidjela logore smrti i urbicid neviđenih razmjera. Do agresije na Bosnu i Hercegovinu nikada i nigdje nije zabilježeno da je neka vojska u koordinate artiljerijskih cijevi uvrstila stambene zgrade, porodilišta, škole, dječje domove, biblioteke, džamije, crkve, čak i groblja. Iz današnje vizure djeluje nevjerovatnim organizacijski podvig dopremanja oružja u zemlju, u uvjetima međunarodnog embarga i hermetičke zatvorenosti granica. Alija Izetbegović je minuciozno osmišljenim pregovorima uspio privoliti neke države sa zapada i sa istoka da isporukama vojnog materijala omoguće odbranu Bosne i Hercegovine.